Image Paodam yeng tabiri basingbu ahan waktada Binita na taram noksa bagaloyna kurumjari. Hauzik Paodam asigi maroyo pau pijari. Save Nambul River Campaign Forest Environment and Climate Change Minister Awangbau Nyumaina lamthakre. Laumi singi kholau tabi drabadi athing bathuk aiduna akan bakhungjang jangsilagani haina Jangbogi President na phongdokre. Loinana Union Minister Dr. Harshvardhan na Drug Discovery Hackathon launch tokre. Hauzik mapungoyo Paulo Birasi. Forest Environment and Climate Change Minister Awangbau Nyumaina ngasi nongmagyoiba media campaign Save Nambul River Imphal West ki thong nambon bidagi lamthakre. Campaign asi amjuna Director Environment and Climate Change ka khusamnaraga pangthokibani lamthabagi tharamna tinkiba miyamda wa ngangbada Minister Awangbau Nyumaina hai puwariga marinaba Nambul Turel asi hokiba sahi nipu yankhai rom sida henjinna moselle haiduna Save Nambul National River Conservation Plan ki makhada Nambul River Project ki Rejuvenation and Conservation mamang sahida Chief Minister N Birena haudokiba adu ningsingki. Project si miyamna sagot-pirabadi mai pakani haiba wafam thamladuna lengana paikhaliba project punamakta miyamna mapung phaba mateng pibinaba appeal tauki. Mahakna Save Nambul River ki media campaign da saruk yariba sing Loktak phauba hi tongduna chatkani haiba tabada angakpa poi hairaduna mahakna haiki. Nambul Turel Rejuvenation and Conservation Taunabagidama Miyamda Wakal Taminaba Ngamnaba Honaba Achoba Khongthang amani Mahaki Department ki officer sing lakholiba thabakta apen mapongdoladuna Turel mapan nga tariba sina environment ngak senaba honabada lenga ki official sina khusamna saminaba su haiki State asada mahusa ipibang ngak sendun thamnabaga marilena miyambu wakal tahanaba honariba media ki thaudang busu thagatpa phongdoki Tharamaduda IPR ki Commissioner DECC ki Deputy Director Dr. D. Brajakumar, Dr. Y. Nabasandra amadi media ki miyoy kaya su saruk yaki. COVID-19 pandemic ka marilena ngasi July ki tangani ki nungthil pung ani phawada laikhiba Kakching District ki Quarantine Center summary report ki matungina Kakching District ta lairiba Quarantine Center singda apunba inmate 15,875 lairaki Makhoi manungda miyoi 1,994 COVID-19 test tobada negative oiba amadi quarantine matam loiduna mayumda discharge tobagloyana COVID-19 positive oiba singna COVID care center amadi isolation ward ta thamkhre district asida hauzik community quarantine center kunmanga lairi masida miyoi jam kuntrani thoi quarantine tauri COVID care center Kakching da miyoi mapan lairi Kakching district ki oina punba miyoi marfumapan COVID-19 positive confirm tokibagi manungda miyoi kuntrani thoi narambadagi phakre Containment zone tara humdoini Nakalamaromda District Screening Center Khamanipur College da miyoi listing ani supna yankhaini pan screening tawkhre hairi Ngasi Tamenglong District ki manung chana leiba Tausem Subdivision ki Tatbung Village ki Tatbung Church Compound da Autonomous District Council ki makhada SPA ki senthang na sakhiba Teacher Barrack Quarter hauna bimatungina 10 Python AC ki ADC member Hatling Dogbena chief guest oiduna sangakre ngasi ki tharamasida Hangkhojang chief of Tatbung Je Thangboy Village Authority Secretary su saruk yaki amadi khunja kaya su saruk yaki Tharongi chief guest na haikibada ngasi ki mapam asida inauguration toriba Teacher Barrack Quarter asida Oza Singna posting tabada quarter asida leiduna school gi angang singbu Fajana Larik Takpinaba haiduna ADC da District Council Chairman na kana honaduna English singani tarani pangi SPA gi funding makhada sabani haiki loyana miyamna mateng pangbiduna inauguration tauba phangjabasi thamoi senga nungaiba harawa poi hainasu phongdokhi ngasi Jiribam District sigi B Haubeng Village talaiba Convenient English School da Benlariat Mar social worker na share loraduna miyangi oibe mifama pangthokre mifama duda B Haubeng Butangkhal Lama Butangkhal Bengali Malkhanthol
Hensun Punji, Hausan Punji, Muslim Amadi, Saikul Pagi Kunja Singh Saruk Yaki. Ngasigi mifam aduna, Hauzik Kunja Singh Tengnariba Wariba Amadi, Sakwat Tharang Kayagi Matangda Gupna Kananinaki, Matung da mifam asna Borobekra Gram Panchayaki Manung da Leriba, B. Haubeng Village Ki Center Wariba Pam Asida, Anova Market Ama Thamba Haina mifam na Warep Loki. Anova Market Thamgadoriba si Perzol District, Palenthang Bazar gi opposite side rom da thamba haina su mifam na kupna khana nenaraba matung da warep asi loki ngasigi mifam adu da Ramhol Mar Upapradhan Borobekra JP amadi Sopu Kumar Das ward member Lama Butangkhal Borobekra su saruk yaki Manipur ki tonga pham sing maroina lo singu ki thabak paikhali ma pham sing gi organization kaya na lomi singda araiba mong da government control rate ta har phangan bina ba lep plaitena haijaduna lakli Joint Non-Government Voluntary Organization Jangbo Kakching Nasu Satkiba Tha June gi tang 13 ta Agriculture Minister Chief Secretary amadi Marilena Basingda Kakching District ki oina matam sana har maru oina urea phangan binaba serol pisin krabasu Manipur lenga na ngasi phawba phangan bidri amadi hiramasda miyeng sangbiduna lomi praja kaya gi awaba ko han bibagi mahutta hena awaba piduna leire haina Jangbo Kakching gi President KSS Birena phongdorakli ngase Kakching Ninthau Lekai da pangthokpa pawgi mifam da KSS Birena hai hauzik lo ubada har sinaba hobagi matam sap chara phawbada lomi singna supnagi urea bag ama phangnaba honabada kilometer nipu yankai lapna lockdown gi athing marakta sel tingna gari wairaga satnaba honaba amadi numit chupa ama masagi lorang sugadaba matam thadoktuna har phangnaba honabada awaba hena mayokna hale Masigloena masagi lokpham lejidaba migi lo uba lomi singda har pidabana pibamasi amuka hena lusilale asigumba siraba tanja sida urban area da leiriba asengba lobu singnasu tumina leisinbagi mahutta darkar oiriba harasi phangnaba honabada asoba daitya lobagi matam oire COVID-19 pandemic ki luraba tamphamasida darkar leiriba har khudima Kakching district ki Kakching Wabogai Hianglaw amasung Sugnugi mafam sabasingda athuba matangi manungda har phangan binaba haijari karigumba longmi praja singi kholaw sitabidrabadi hauzik leiriba COVID-19 gi akiba amadi lengana semba SOP punamak thugairaga longbi singna tungi hingjanaba aroiba upai oina lakliba tang 6 tagi hoduna lambi sorokta thoktuna jangbo khusamnaraga kanba khongjang changsalagani Masigloena hauze lo singu bagi siraba tanja asida sekmai beres ki satar sing hak laitena hangdong jin tawbadagi Kakching wairigi lokol kya ising phangdabagi awaba mayoknare maramasna Marilena department ki miyoy singna maram zadana toina satar hangdong hangjin tawbidanaba jangbogi maikaidagi appeal tawrakli jangbogi president KSS Birena Makhatana Inkumjale Singh Tara Taruki December Tang Nipanda Kakching Yauna Manipur gi Nauna Semkiba District Tare Asigi Lefam Thokpa DRDA Amadi District Level Office Kudima Athuba Matamna Thambina Basu Manipur Lenga ke Puning Singsilakli Manipur gi Lomi Singna Kham Thengna Waraba Matam Masida Ngasi Fawda Manipur Sarkarna Lomi Singi Kariapta Khanbidana Ngasi Baw Lerakpa Asina Maram Oraga Lomi Singna Awaba Saiteng Wina Hargati Hojogi Lomi Singda Low Pomapan Tagraga Bapa Singda Mai Machinja Pinaba Heart Piba Sigimatanga Heart Pibidaba Har Si Ayamada Ate Heart in the Urea Hiber Urea Siam Tarkawa Urea Tarkawa is Urea Singasimo Manipur Sakana Pibidaba Pibidaba Nina Hayeng Lomi Singa Masamasagi COVID like Tingi Awaba Saiteng Marakta could Haptuna, low Uduna, wondering it Tanjasada, Masama Sase, COVID, Wakal Tadolaga, Equi Hingdavayate, Equi, low Pandavaya de Wakala, Hargi, Pangana Vidamutta, Soro, Lamzo, Tolotuna, Hargi, Dimal, Lakpaya, and Masia Yaximum the Hard, Bibi the Targeti, Lomi Persa, Equi, Sabata, Kangana, Suso Shoidana Equi, Hargi, Demokta Equi, Lamis, Lamzo, Tolagani. Kakching Municipal Council is a person Tadora Pasero Lamagi Matungina. Kakching Municipal Town of Konbai area gi manung dalai riba miyam da khangalakli madudi government order gi matungina national directives ki makhada saliba tha July gi tang 15 fawada business ka marilena ba hoji chathari ba kaithal dukan phambagi rotation basis satnagadaba order gi matungina relaxation khara lairagani hairiba relaxation asida Kakching Municipal area da laiba retail market sing ayuk pung 6 tagi nungthil pung 5 fawba hangani Pot Labor Lakpada Gari Purokuna Sangbaya Roy, Mipum Kudimana Kaitel Karakpada, Mark Sungsoi Soidana Ublakadabani, Kanagumba Ublakaba Toklabadi, Lupasanigi Fine Logani, Amadi, Mipum Kudimana, Social Distancing Nakadabani, Loyana,
ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏꯗ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯖ ꯇꯦꯂꯔꯤꯡ ꯖꯨꯋꯦꯂꯔꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯕꯦꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯀꯔꯤ ꯀꯤꯆꯟꯋꯦꯌꯔ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯒꯦꯖ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्सꯤꯡ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯀꯔꯤ ꯑꯊꯨꯝ ꯑꯍꯥꯎ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯨꯀꯥन ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ इक्विपमेंट ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥन ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯒꯤ ꯁꯣꯞ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤल्म ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯥ 2020 ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ 7ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯥ 2020ꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯐꯤल्म ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ FMꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯇ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯏꯪ 2020 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤ IS TV 91.2 FM ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯂꯥꯏꯚꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 10ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯥ 2021ꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्म ꯅꯋꯥ ꯁꯩꯗꯝ ꯗ ꯕꯥꯔꯠ ꯁꯣꯡꯅ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯏꯟꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤल्म ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2020 ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯕꯦꯁꯠ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯤ ꯐꯤल्म ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯟꯗꯥ ꯂꯩꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯕ꯭ꯔꯥꯕꯝ ꯁꯤꯜꯍꯩꯕꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤꯅꯠ 3 ꯁꯥꯡꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯔꯦꯟꯁ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯔꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯁꯇꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯅꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯝꯁꯨꯡ S9 Plus ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯅꯝꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤल्म ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤ कोरोना भाइरस मरम ओइदुना लॉकडाउन अमदि कर्फ्यू तौखिबदगी इंडियादा पंदुना लेरंबा म्यांमार मचा 92 सु मरमदा म्यांमारदा ngasi चलहनख्रे मियोय 92 अदु मोरेदा लेबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्टा मेडिकल टीमना स्क्रीनिंग तौरा मतुंग से सांगसिंग लोइसिलबा तुंगदा इंडिया गे एम्बुलेंसना मखोइसिंग अदु इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज मया फावबा थिनकी अदुगा म्यांमार गे ऑफिस सिंगना अमो मियोय सिंग अदु ओक्तुना म्यांमार रोमदा पुसिनकी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के फ्रंट लाइन ड्यूटी तौरंबा जिरी पुलिस स्टेशन ASI ओइबा मियोय अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना खंगबदगी ngarang जेनिम्स ता थमख्रे लोयना महाक लोइनरंबा पुलिस पर्सनल सिंग जिरीबांगी पुलिस पर्सनल सिंग मेडिकल स्टाफ सिंग यावना 135 रोम ब्लड सैंपल टेस्ट लौदुना ngasi इम्फाल दा थाख्रे ngasi अथेंगबा नत्रगा हयेंग रिजल्ट फंगलबा याय हाइरी जिरीबांगी ओरली फिबम असिगे सेक्शन थोरांग ओइना जिरीबांगी डिप्यूटी कमिश्नर W मालेंगांबा सेंगलै IAS ना थोकिबा ऑर्डर अमना जिरीबांग पुलिस स्टेशन की मफम खरा बाबूपरा वार्ड नंबर 5 अमदी कदम तलागी मफम खरा सदा चंगथोक चंगसिनदा अथिंगबा थमखिबा लोयना कंटेनमेंट एरिया नि हाइना लाउथोखरे ब्लड सैंपल लौबदा मरुएबा थौदांग लौरिबा जिरीबांग हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुदीप्ता दास ना फोंदोरकपदा ASI असिगे ब्लड सैंपल असि जून की तांग 13 ता लौखिबनी अदुगा जून तांग 13 दा पॉजिटिव ओइरे हाइबगी रिजल्ट फंगला मतुंग इम्फाल की जेनिम्स थमखिबनी महाकी हिस्ट्री हाइबबु जिरीबांग हॉस्पिटल दा अमु अनिरक मसा नुंगाइते हाइदुना लाक्लमी अदुबो टेस्ट तौबदा टाइफॉइड ओइरंबदगी हिदाक चाखिबसु लैखि हाइना फोंदोखि ngarang athengba pung 11 rom taw phawbada ASI gi family sing police personnel sing amadi medical staff sing yauna blood sample 135 lawki sample adu ngasi imphal da thakre ngasi athengba natraga hayeng phanglaba yai haiki aduga ngasi di blood sample test tawdre hayeng makha tawkigani haina phongdokhi
Nauria Pakanglakpa Kendra MLA BJP dagi primary members at Tokna Lading Sida Hana Kendra Sagi MLA Ramba RK Anan Ngasi BJP da Sankre Ngasi Ayu Nauna BJP da Sanglak RK Anan BJP Manipur Pradesh ke President Professor S. Kendra Taramna Opaki Tharama Pangthokre Ngasi Nitai Pa Suthekta Laiba BJP Manipur Pradesh ke office da Pangthokiba Tharamada party ki karmi kaya su saruk yaki Panbayai Kendra Sagi BJP da Hana Yoramba MLA S. Subhasandra BJP dagi tokle amadi party ki primary membership tagi su tokle haina se pisin ki balai krabani RK Anand DRPP ki ticket tagi mirep oiraktuna MPP INC NEIDP desu mirep oikrabami amani akana pa amadagi Assam Rifles na headquarter Asia South ki miyeng makhada Ukhrul district ki TM Kasom Manaki Yaulan village da Asao Sing sector ringaida motorbike ama khamduna sector bada OPM KG ama yaram badagi phagat pangamkre motorbike tharakpa me adu Tonglun Khongchai sahi nipu manga pokpa Yaulan Kawi mana tharokliba motorbike adu registration number na MN01Z6893 ni pharaba me amadi OPM Litan police station da khusina kre hairi Union Minister Singh Dr. Harshvardhan amasung Ramesh Pokhriyal na puna video conference ki khutangda drug discovery hackathon ngasi launch tawkre Health Minister Harshvardhan amasung Human Resources Development Minister Ramesh Pokhriyal na drug discovery hackathon launch tawra matungda haikibada students sing academicians sing researchers sing amasung professionals sing na hackathon asida saruk yasinduna COVID-19 ki hidak puthokpada mateng pangbinaba apel tawki hackathon ase Council of Scientific and Industrial Research CSIR amasung All India Council for Technical Education AICTE anina punna thabak tawmiduna hackathon ase lingkhatpani hairi Madhya Pradesh ki cabinet ngasi chawthokre matam kuina Congress ki lusing moram laba Jyotiraditya Scindia amasung Mahakasaminaba Singh Minister oiba phangkre Shivraj Singh Chauhan na lusingba BJP government ta anova minister kunipan hapsingkre si minister Chauhan masamak mahakna khanba miyoi kya minister oiba phangkidre hairi BJP ki lusing bema oiribi Jasodhara Raja Scindia su minister oina wasak lobada yauki Mahak Jyotiraditya gi maniani hairi CM Shivraj na Nauna Minister Orakraba Singda Harau Nungaya Pondoki Loinana Wafam Kaya Suthamki Madhya Pradesh Akhonabagdama Equipment Oina Tabak Tawinagadabani Hokiba Mars Thadagi Minister Hapsinna Cabinet Saktokpa Ngamdana Lakibani Minister Manga Khatana Government Salaiduna Laklibani CM Chauhan Mars ta wasak lokibani lockdown amadi Rajya Sabha gi election leibana maram oiraduna Cabinet Saktokpa yadaduna leiraklibani ngasi Cabinet Saktokkibai matangda hanagi Chief Minister Congress ki Kamal Nath na phonokibada ngasi gi Cabinet Saktokpada BJP gi damak mapunsi kathokna laklaba senior leader kaya yaurapkidaba asida nungaitaba phawi haiki Myanmar jet mine kin thabak tholokta thabak so me sang puntaru hena sire hairi jet hairiba asang mama sugi akan banung asi sanag leiteng sabada sinabani yangon dai kilometer sa payang khairom lapa awang thang masarta leiba pakan hairiba lamduda leiriba mine adu malenggi oina khwaidagi chauba jet mine adu da leipa kin tharakna laibak thiraba thodo adu thokibani nong yamna kanna chuba amadi achauba machinery na leipa kothokpada kin tharakibani hairi mi sibagi masing hengalakigani haiba thajanari Haujaroibada maroyapa amukahana pijari Save Nambul River Campaign Forest Environment and Climate Change Minister Awangbo Nyumaina lamthakre Laumi singi kholau tabi drabadi athing bathuk aiduna akan bakhungjang jangsilagani haina jangbo gi president na phongdokre loinana Union Minister Dr. Harshvardhan na drug discovery hackathon launch tawkre Ngasi gidi image paodam pijaba matang ngasi loisinjare miyeng tabiriba singbo amukana kurumjari